Novio, migrena bosanuba, au blo novio. Migrena satanaba, au blo au blo, au blo, au blo au blo, au blo, au blo Migrena bosanuba, au blo novio. Migrena satanaba, au blo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao blo novio migrena satana ba ao blo Ao migrena bosanu ba ao blo novio Migrena satanaba, au blo, 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 Migrena bosanuba, au blo novio, migrena satanaba, au blo, Jokato, jojo nya nya nya, dala Yesu regbe, jokato, jojo nya nya nya, ajato, jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Ao migrena bosanuba, ao blo novio, migrena satanaba, ao blo. Novio migrena bosanuba, ao blo novio, migrena satanaba, ao blo. Yo, miawezo. Yo. Like a phone. So we use this opportunity to welcome all of you to Miss program. Viewers, we continue our study on the consonants and vowels, putting together to make a sound or a word that sounds like something, and we can use that. Yeah, so we continue our study. You are all welcome. Like, share, and comment. Thank you. And Abby, Kafi, and Bukofi, you are welcome. Dr. Onyo. Thank you. Thank you. Thank you all. Our sister Davia Yonam is on the way. Okay. And so I'll be watching from there is no Yo, akpe. Yo, ke Davi Kafi Klafo Nukunu. Meraguke mia ayijia. Yo, akpe, mido, ndi, ndo, fiain kple wolena, siana TV kpɔla wo katã kple esela wo katã. Evegbe sɔsrɔ̃ dzi. Míadoe ɖe míaƒe nyasela gbɔ be woamiasi wo nɔviwo be wo hã woase alo mía katã míava míasrɔ̃ evegbea be evegbea nade teƒe ɖe sia ɖe. Akpe na mi ŋkɔnye nye Davi Kafui, ke nye velia ŋkɔe nye Fonukunu. Akpe. Ke egba míagaɖe ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi abe leke mísrɔ̃ nu tso gbeŋlɔdzesiwo ŋu. Mísrɔ̃ tso gbeŋlɔdzesiwo, míkpɔ gbeŋlɔdzesi, mígblɔ be gbeŋlɔdzesi abla etɔ̃e le mía si le evegbea me. Ta mísrɔ̃ tso gbeŋlɔdzesiwo ŋu. Ke fifia míva le míaƒe enyatutu ɖewo dzi. Míkɔ ŋlɔdzesi kple a kɔ le enyatu ɖo. Ke kɔsra ɖewo va yi ma mísrɔ̃ nu tso enyatutu ɖewo ŋu. Mízã míaƒe ŋlɔdzesi ɖewo abe gbe yi ke nye xaxagbe. Mísrɔ̃ nu tso b, g,
kple nɔviawo ŋu míkɔ tu míaƒe enyawo ɖo. Míkpɔ nya ɖewo abe ɖa, kple nɔviawo ke míaƒe nusɔsrɔ̃wo dzi. Míagasrɔ̃ nu tso ŋɔŋlɔdzesi aɖewo ŋu. Ke ŋɔŋlɔdzesi ke ŋu míasrɔ̃ nu tsoe egbea, woawoe nye ke ŋɔŋlɔdzesi ke ŋu míasrɔ̃ nu tsoe egbea, yawoe nye w, yi kple zi. Ta míakɔwoe ɖekaɖeka. Akɔ a yi ke nye ablɔɖegbeɖiɖia, akɔ kpe ɖe ŋu akɔ tu míaƒe nyawo. Ke míaƒe taɖodzinu yi ke ta míle afia ɖo egbea ye nye be míaƒe nyaselawoa, woate ŋu axlẽ ʋegbe, ade dzesi ʋegbe, woade dzesi enyawo le míaƒe ʋegbe me. Ne wokpɔ ʋegbenya ɖa, woate ŋu ade dzesi, woate ŋu ayɔe alo woaxlẽ tsɛ. Enye míaƒe taɖodzinu yi ke ta míle efi ɖo. Ke egbea míaƒe taɖodzinu gale tɔtɔ ɖe míaƒe gbeɖɔɖɔ dzi. Mígblɔ do ŋgɔ be gbeɖɔɖɔwoa, yawoe die vovototo míaƒe enyawo me. Elabena eʋegbe ƒe nya ɖe sia ɖea, gbeɖɔɖɔ nɔna ɖe sia ɖe dzi. Gbeɖɔɖɔa enɔ míaƒe ʋegbenya ɖe sia ɖe dzi. Ya ta yae die vovototo me. Míanya be o, enya ke gbɔ le, togbɔ be ŋɔŋlɔwoa, woate ŋu anye ɖeka, gakea, enya ke me wolia alo gbeɖɔɖɔ ke le enya tamea, ya de vovototo eme be o, enya ke gblɔ ame ke le eto vovo ne eke gblɔ ame ke tsɛ le. Yo, akpe, ke míayi ɖe dzi. Yo, akpe, David. Doctor, you wanna take that? You wanna take that one? Yo, akpe David Kafi. Ta míaƒe nyaselawo kple nukɔlawo nyese enya yi ke David Kafi agblɔ. So she was basically just saying that we are going to continue with what we have been doing for, I believe, 2 weeks now. So we are basically just going to be going through how to use two alphabets of the Ewe alphabet system to form a word. So basically, morphology of this word. So that's what we are looking at. So we will like to take a quick break just to listen to the Siena Convention advert, and then we'll be back. We'll be right back in a jiffy. As you all know, the Siena Convention is coming this year, very soon, in a few months. And as you know, a lot of people go to this convention. It's an important event every year. So we'll just look at that. If you haven't bought your tickets yet, please do buy a ticket. And Siena Media is one of the sponsors for this very important event that takes place every year. So we'll be back in a jiffy. Google pakpe kula vo toya me heye class saga vo makpade ile habo you the Cancers of Ewe Association of North America gogo eyi me ko beleji ni choye David Sabaina se a de ojo eji pleji jo pop bedi di maba ma fito fina ejo pe am top wana to ke yo gbona ji yi gla zama won na ye eyi onya ni manya fi tutu ma je go me choye ne ota edokuma lene kokli be ganya nkeke neza gleja de ke yo yoga fun club nya de nu dudu vovovo awo de kon nu vovovo hajiji ga dudu kla kachacha kla ma bubu to ke awo pa kla wana ma bo vovovo awe jerodo ya ji komie no ko kla for Lawrence daga du ha fa ka popo ne
le ke o ga fia nglo ko ne fo ya ma vava ha ama dong ne ba le bobo da le gbegbe emi ato kwenye ba mi avwa gbodo ti to www.dallasairways.org aji hena nko ngolo he dodo dama ti bubu ho la fi mai ka won to na te wa chia fa kana nya jefa alo mlo pe ha wo fo ha to cho klon fa dodo ho la fi mai na chia fa kana nya zoro dodo ya o ti bokwa jefa alo hotel on top boga chia ka klon to email ji hena dodo su sia wo anya me pa wu jerodo ya nkle for Lawrence da ka du ha fi da mo si pa ka popo ha gare me rekla ba bia ya ba nya te pe o nya ba ne nya ngron ko hena vava ko ke jenen dingu du fama here afi ma de me ba ma kwa la mi ha fi he nya te pa tutu tue o nya ai da dia nya to le ka bia me kwa kama na na mi akata mi nya ba mi to bi hena nko ngoro ka ba he amina na ma de nya te pa ton to agbo na mi fofo ma no mi to e ba ngron ko ka ba o enule susu ya o na nya ko ma jro je fa ya kwa ndingu du fama here lino fa akanya nyi bubu ika gala ma jro je fa ya nha nya never atewa mlo nyi fa ba do jojo we have na ifa habala amia to bra ami va ni mia du pa ya masia na zala chododo mabo vuvu o me he akpa na mi Yahweh mi kona pagama to mi tramoro. Yahweh mi kona pagama to mi tramoro. Lelele mi tramoro. Aklito kokama tuodiana go. Kaome aklasuwe to kokama. Yeina dauma holo apoge. Dallas Club Google pa peve pour la voix toya me gaya class saga devant ma pare il habo boy yo den kona ba Cancers of Airway Association of North America gogo eyi me ko beleji ni toya Davis abaina se a de ojo eji pleji jo papa bedi di ma ba ma fito fina e chopo ya me tofa wana to ke yo gbana ji yigala zama won na ye eyi onya nyama nya fi tutu ma jago me twe ne ota adokuma lene popli ba iganya nkaka neza gladiade ke yo ka fun club nya de dudu vovo o de kon nu vovo ha jiga dudu kla kachacha kla ma bubu to ke o pa kla wana ma bo vovo we jerodo ya ji komie no ko kla for Lawrence daga du ha ka popo ne ba le ke o ga fia ngron ko ne fo ya ma vava ha ama dong ne ba le bobo da le gbegbe emi ato kwenye ba mi avwa gbodo ti to www.dallasairways.org aji hena nko ngolo he dodo dama ji bubu ho la fi mai ka won to na te wa chia fa kana nya jefa alo mlo pe ha wo fo ha to cho klon fa dodo ho la fi mai na chia fa kana nya zoro dodo ya o ti bokwa jefa alo hotel on top boga chia ka klon to email ji hena dodo su sia wo anya me pa wu jerodo ya nkle for Lawrence da ka du ha fi da mo si pa ka popo ha gare me rekla ba bia ya ba nya te pe o nya ba ne nya ngron ko hena vava ko ke jenen dingu du fama here afi ma de me ba ma kwa la mi ha fi he nya te pa tutu tue o nya ai da dia nya do le ka bia me kwa kama na mi akata mi nya ba mi to bi hena nko ngolo ka ba he amina na ma de nya te pa ton to agbo na mi fofo ma no mi to e ba ngolo ko ka ba o enule susu ya o na nya ko ma jro je fa ya kwa ndindu du fama ke alino fa akanya nyi bubu ika gala ma jro je fa ya nha nya never atewa mlo nyi fa ba do jojo we have na ifa habala amia to bra o ami va ni mi adu pa ya masia na zala chododo mabo vuvu o me he akpa na mi Yahweh mi kona pagama to mi tramoro. Yahweh mi kona pagama to mi tramoro. Lelele mi tramoro. Yo akpe miawezo yo obe miape Hello. yo miape Francis ton avafia ta yema abala megluana miape no fiala o la fia David Kafi le fonu kunu alabe obe yo afiami ale okona alphabet alo ngongo jesio ko ewona enya pepe ta enya fokpe alo nimanya leke o ga yon fiao nyagbe okay obe mayi misra o yoni be nya fokpe ta fia nyagbe ta
egba ojibe nemia ato kaya mi wova yima alabe nemia asegom alabe amado bia ola oshi cho ale wona nyagbe yawe okona okpenai ta ke miako dade kpaji alabe ne miaƒe nufiala wa atome plimi. Yo, Marakuke, Mia Ijia. Yo, akpe. Milenu Pomcho, University of Education, Winneba. Elvegbe strong pia. Da egbe mi ga le fi be mi ato mi aƒe nu so strong ke wo mi zã alo mi strong va yi ma. Mi ga le fi be mi ato me. Ne na de me kɔ na ame ɖe wa, ne wòate ŋu abia babia alo wòabia nya ke ne gɔmesese ava ne mia bete. Akpe na mi. Ke mi le nusrɔ̃m tso míaƒe gbeŋlɔdzesiwo ŋu. Ele ke míakɔ míaƒe gbeŋlɔdzesi akɔ kpe atu enya ɖo. Mi le enya tu ɖo. Mi medze nya gbe gɔme haɖe kɔ. Mi le enya tu ɖo. Míakɔ gbeŋlɔdzesi ke nye kakagbeɖiɖi ɖeka kple ablɔɖegbeɖiɖi ɖeka akɔ kpe akɔ tu míaƒe enyawo ɖo ya dzi mi le. Akpe. Ke le nusɔsrɔ̃ si va yi ma míezã ablɔɖegbeɖi ke nye A tsɔ ƒo gbeŋlɔdzesi siawo abe B, D kple nɔviawo ɖo. Ke ne mi zã ta míaƒe taɖodzinue nye be míade dzesi vevienyenye yi ke le gbeɖɔɖɔ si le míaƒe eʋegbenyawo tutu ɖo me. Vevienyenye yi ke le gbeɖɔɖɔ si le míaƒe eʋegbenyawo tutu ɖo me. Ta mi gblɔ be gbeɖɔɖɔa elena akpa gãtɔ le míaƒe ʋegbenyawo tutu ɖo me alo míaƒe ʋegbenyawo yɔyɔ me. Gbeɖɔɖɔa ye die dzesi alo ye na vovototo míaƒe enyawo alo die vovototo míaƒe enyawo gɔme. Ta ne mi kɔ ahagbeɖiɖi yi ke nye alo ŋɔŋlɔdzesi H kɔ kpe ɖe A ŋua, mi kpɔ nya abe ha. Mi kpɔ nya abe ha. Ta ne mi kpɔ ha, mi kpɔ nɔnɔmetata woame eve le fi mi. Gbãtɔ ele nu ƒo tso elã afɔ ene yi ke ne mi le kpɔ le míaƒe nɔnɔmetata ma, ele nu ƒo tso ya ŋu mi yɔe be ha. Enye lã yi ke amewo ɖuna, amewo tsɔ medi o. Enye eha yi ke mi le nu ƒo tsoe. Ke ne mi kpɔ nɔnɔmetata velia, mi kpɔ be ameawo le habɔbɔ ɖe me. Wole habɔbɔ ɖe me ta ya wotsɔ mi yɔ be ha. Hafi mi gadzi ha tse. Mi gadzi ha. Ta ne mi kɔ kɔ kpe ɖe A ŋua, enya ke mi wo akpɔe ni. Akpe míakpɔ ha yi ke nye alã. Míagakpɔ habɔbɔ ha. Hafi míagakpɔ eha yi ke wodzina ha. Ta yawoe nye enya ke mi lé ŋku ɖe ne mi kɔ H kple A kɔ kpe ƒoƒu etu enya ɖo. Akpe. Ke ne mi galé ŋku ɖe míaƒe ŋɔŋlɔdzesi bubu ŋua, mi gazã X. Mi gazã X kɔ kpe ɖe A ŋu yi ke mi kpɔ enyawo abe xa. Exa yi ke mi kɔ kplɔ míaƒe xɔwo me. Mi kɔ xa kɔ kplɔ míaƒe xɔ me. Hafi eɖe tse li be xa. Efia be mi gazã nya bubu abe bɔ. Wobɔ nuwo, woxa nuwo abe ati, woxae. Mi gazã X ɖe ya tse teƒe. Ke ŋɔdzesi bubu yi ke ŋu mi galé ŋku ɖea ye nye K. Ta le K ma, mi kɔ míaƒe A kɔ kpe ɖe, mi gblɔ do ŋgɔ be A. Mi kɔ le A kɔ le míaƒe ŋɔŋlɔdzesiwo ƒete ŋu kɔ kpe akɔ tu míaƒe enyawo ɖo. Ta ne mi kɔ A kɔ kpe ɖe K ŋua, míakpɔ nya abe ka. Ta ne mi kpɔ míaƒe nɔnɔmetata, míakpɔ eka. Eka ƒoƒu, ya nye ka yi ke mi kɔ bla nu.
Mikɔ eka kɔ bla nu alo mikɔ sa nu, ya nye ka. Hafi ne mikpɔ nɔnɔmetata evelia tsa miakpɔ be kpovitɔa ele agbalẽ me ka. Ele agbalẽ me ka le nane di le agbalẽ me. Ele agbalẽ me ka le nane di le eme. Ya. Kafi ne migakpɔ kpovitɔ kple ame bubu ɖewo tsã, mikpɔ be ele eƒe fi yi midie agba míaƒe ŋuwo mea, ele eme ka be yeakpɔ be ɖe yeakpɔ naɖe yi ke medze be woakɔ ɖe ŋua me oa, ele eme ka be yeakpɔ naɖe le ŋua me ɖaa. Ta ne mibe ka, enya ke miawo miate ŋu akpɔ yi ke nye eka yi ke mikɔ bla nu hafi ne woka agbalẽ me hã miakpɔ ya tsɛ. Ke ne migakpɔ nɔnɔmetata bubu tsɛa, miakpɔ be ɖevi aɖe eka abolo, ekae kple aɖu, elée kple asi ya wòke. Eka, ka, eke. Ke ne migakpɔ míaƒe ze tsɛa, mikpɔ be ezea teƒe ɖe ka le ŋu. Ezea teƒe ɖe ka le eŋu. Ta wowo nye míaƒe ŋɔŋɔdzesiwo yi ke mikɔ ƒoƒu kple a kɔ tu míaƒe nyawo ɖo. Akpɛ. Daniel. Yeah, all we are doing here is to go over what we have previously said. That is putting two consonant and a vowel together to make it sound a word or like something in a word. So, like we have with a star or ka. As we talked about the punctuation marks already, it's either the one that slopes down to the right or to the left, any high tone or that can sound in the nostrils. This is what we are talking about. So ka can mean to bite something, uh, a bite of bread. As we can see, the child trying to bite a piece of bread. A broken pot there, broken pot, broken. But that means you just break a piece. That one to Katianka. So those who have been going along with us, I think it's not no more new to you, as he said. So we push to our friends rather to continue. Thank you. Can you hear me? Can you hear me? Very good. Yes. Yes. Thank you. Bonsoir, chers auditeurs. Aujourd'hui, vous écoutez nos enseignants venus de l'université de l'UNIBA. Ils sont là pour la continuité de ce que on vient d'étudier la semaine passée. Comme vous le savez, on a étudié les alphabets comme A, E, H, voyelles comme A. Donc, pour composer un mot en hébreu, on ajoute une consonne et plus voyelle E, A pour en faire deux mots. Donc, H plus A peut signifier en hébreu une association, une chanson, comme l'animal, un cochon. Donc, selon l'intonation ou bien le mot a son sens dans une phrase. Donc, quand on parle du cochon, la phrase indiquera que la personne parle du cochon en utilisant toujours ha, H-A.
quand la personne est en train de chanter, on parle toujours de ha. Et si la personne appartient à une association, on appelle l'association aussi ha. Certains disent ha chocho, certains disent ha bobo, et certains disent ha. Donc, le mot numéro 2 qu'on vient d'étudier, c'est X plus A. X plus A, ha. Donc, en effet, ha peut dire balai ou courbé. Toujours le mot a son sens dans la phrase. La phrase va indiquer si il s'agit du balai ou bien de courber quelque chose, courber un bois ou bien yeah. Donc, la phrase indiquera ce que la personne veut dire par ha. Le mot numéro 3 qu'on vient d'étudier, c'est K plus A. K peut toutefois être une corde. Ça peut toutefois signifier fouiller, comme on vient de voir sur les images ont montré un policier qui est en train de fouiller une valise. Donc, K peut signifier une corde. Certains disent K. Quand il s'agit de fouiller, on parle de K. Et couper, un enfant qui est en train de couper, on peut couper avec une cutlass ou bien un couteau. Et on peut toutefois utiliser K quand il s'agit de couper quelque chose, c'est entre deux personnes, c'est K. Ou l'enfant qui est en train de manger le pain et est en train de couper le pain à petits coups. Donc, K aussi peut être utilisé dans ce sens-là. Je crois que c'est tout ce qu'on vient d'étudier. Merci beaucoup. Merci, c'est ça, Kalemiabo. Yeah, akpe. Yeah. Ke miaga ideji. Mi gblɔ do ŋgɔ be mi le nu ƒo tso University of Education wini ba tso eƒegbe nusrɔ̃ƒe ŋkɔnye nye David Kafui. Ke miaga yi ɖe edzi, mialé ŋku ɖe miaƒe ŋɔŋɔdzesi ŋu. Ŋɔŋɔdzesi ke ŋu miagalé ŋku ɖe nye kple A. Mialé ŋku ɖe ŋɔŋɔdzesi kple A ŋu. Ke ne mikɔ kple A kɔ ƒoƒua, miakpɔ nya abe lã. Ta ne mikpɔ nɔnɔmetata evelia, miakpɔ be miafɔa, ele ka lã. Ekɔ hɛ kɔ le ka lã. Elã ka. Ke evelia yi ke ŋu miagalé ŋku ɖe nye lã. Efia be ya ablɔɖegbeɖi yi ke nye A, exɔ ŋɔtime. Woda ŋɔtime ƒe gbeɖɔɖɔ dzesi ɖe etame ta ezu lã. Ta ne mikpɔ lã, elãe nye elã yi ke enu yi ke mikɔ ɖuna nu. Mikɔ ɖana miaƒe nuɖuɖuwo kɔ ɖuna nu. Akpe. Ke bubu ŋu miagalé ŋku ɖo, ŋɔŋɔdzesi bubu yi ke ŋu miagalé ŋku ɖoa, yae nye kple A. Ta ne mikɔ kple A kɔ ƒoƒu be miatu miaƒe enyawo ɖoa, miakpɔ nya abe ma. Ta ne mikpɔ nɔnɔmetata ma, miakpɔ be davia, ema nuɖuɖu na ɖeviawo alo ele nuɖuɖu ma ne ɖeviawo ɖe agba kakɛ me. Ema nuɖuɖua, ne mikpɔ nɔnɔmetata, mikpɔe be nuɖuɖuawo le agbɛ alo le nu vovovowo me alo le agba vovovowo me. Yae nye enya yi ke le mia si na ma. Ke ma yi ke xɔ gbekɔkɔa, enye asifianya.
enye asi fianya efia be ele asi fia naɖe. Ema. Yema. Ma. Akpe. Kpe míate ŋu agblɔ be kpɔ ɖevi ma ɖa alo mikpɔ ɖevi ma ɖa. Ta ele asi fia ɖevia. Akpe. Ke ne migakɔ ŋɔŋlɔdzesi yi ke nye kɔ kpe ɖe a ŋua, míakpɔ nya abe na. Ta ne míkpɔa míkpɔ be ŋutsua ele naɖe kɔ na ɖevia, ŋutsua ekɔ naɖe kɔ na ɖevia ta enye na alo mina asi mía nɔnɔewoe tsɛ. Mina asi alo mina nu ame alo mina nu ame ɖe. Ya tsɛ ya nye na. Ke ŋɔŋlɔdzesi bubu yi ke míagakpɔ ya nye ke ne míkɔ míaƒe a kɔ kpe ɖe ŋua, míakpɔ enya abe na, ŋa. Ya mígblɔ be nya ɖeke mele mía si le vegbea si gbɔ ke ɖeko míagblɔ be ɖevia koe le mía si, míate ŋu de gbe ɖe edzi agblɔ be ŋa le mía si. Ke ŋa yi ke gɔmesese blibo ava esi o. Akpe. Gake ne ame ɖe kple ŋku ɖe ɖe ŋu alo ne ame ɖe ke ɖe ɖe ŋua, atɔ ŋu te ɖe míaƒe edzeɖoƒe ne mí be míabete míasrɔ̃ nu tso eme. Akpe. Míagayi dzi kple Daniel mra ku ge ɖe me na mí. Ok. Par la suite, on vient d'étudier L et A. Toujours vous écoutez l'enseignante David Achoupi et Monsieur Nukuno de l'université de l'UNIBA du département EV. Donc, par la suite, on vient d'étudier LA. Là, toujours utiliser un couteau pour couper un objet ou bien pour couper quelque chose. Donc, on utilise l'un. Et quand vous attendez l'un, ça veut dire qu'on a utilisé un couteau ou une cutlass. Comparé à K, on peut toutefois diviser avec la main en utilisant K. Mais là, ça veut dire qu'il y a un couteau qui est utilisé ou bien une cutlass ou bien quelque chose d'autre pour couper une chose. Donc, il y a LA avec A qui a un accent sur A. Donc, là, on prononce le A, on prononce le A différemment. C'est comme si l'accent est rentré dans le nez. Donc, l'an, au lieu de dire l'an, c'est l'an. Et l'an veut dire la viande ou bien le poisson. Donc, si vous attendez l'an, donc ça ne veut pas dire couper, ça veut dire la viande qu'on doit manger ou bien le poisson. Par la suite, on vient d'étudier MA. Ma. Partager entre les enfants. Sur l'écran, vous avez vu une dame qui est en train de partager le repas entre ses enfants. Donc, ma veut dire partager entre un groupe de personnes ou bien entre deux personnes. Ça peut toutefois aussi signifier le voici ou la voici ou bien le voilà.
si on veut pointer à une chose. Si on utilise ma pour pointer à quelque chose. NA veut dire na, donner quelque chose. Sur l'écran, on a vu un monsieur qui est en train de donner quelque chose à un enfant. Donc, na veut dire donner. Si on ajoute assis à na assis veut dire serrer la main. Donc, si vous attendez na et on ajoute assis, ça veut dire que on serre la main de quelqu'un. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Sister Ekbelbo. Ekbel statue fee. Dr. Wanyone kwa ide kosra evet govai me tobone mi akunu choya jam. Ekomi wa kosra ke vai mato evo. Okay. America. Oh, okay. Ekotong a nga veut dire selon l'étude Madame ta flaché magala kadivie ta flaché. Et comme vous le savez, il y a nga. On vient de dire que il n'y a pas de mot en hébreu qui signifie nga. Donc nga, l'exemple que on vient de donner est que les enfants en disant nga. Donc c'est tout ce qu'on a comme un mot. Si quelqu'un connaît un mot qu'on peut utiliser nga, la personne peut toutefois nous le communiquer. Merci beaucoup, merci bien. Après, ça qu'a vu. Yo, akwe. Oh, emi akodo ma jojo vida de atrogbo. Kemi apa nya ocho wa atrogbo ba mi agbo akwe. E miako doma chuchu viade afi atrogbo. Yo, akpe. Ke Siana Convention, Egbona. Egbona pieta miako ope bublo do Aklito kokama tuodiana go kaobe aklasu we do kokama yeina da o ma holo akpoke. Dans la
doa ʋuʋu ke le ƒakpeve kple avɔtɔ ya me heye kple asaga vɔmakpa aɖe yi le ʋe habɔbɔ yiwo ɖem kɔ na be Councils of Airway Association of North America wogbɔ eyi mekɔ gbe le edzi nyitsɔ eye David Sabaina sea eɖewo dzo edzi kple dzidzɔkpɔkpɔ gbeɖiɖi ma be ma fi tofi na ye tso ƒe ametɔ ƒe wɔnatɔ xe yiwo gbɔna dzi yi ke le azãya ma woŋu na ye eyi wònya nyemenya fi tututu ma dze gɔme tsoe nɛ o ta eɖeko melé ne kpɔkpli be yi ganye ŋkeke neza gledzi aɖe yi ke yɔyɔ ge fũu kple míaɖe nuɖuɖu vovovoawo dekɔnu ƒoƒoƒo hadzidzi ɣeɖuɖu kple gatsatsia kple ame bubu tɔxɛawo kpakple wɔnamabɔmabɔ vovovoawoe edzeɖoɖo ya dzi ko míenɔ ko kple fo Lawrence Dagaduha ƒe kaƒoƒo ne krrrr ba leke wɔ gafi aŋlɔ ŋkɔ ne ƒea me ƒe vava hã ame ɖom ne be le bɔbɔe ɖe ale gbegbe miatɔ koe nye be miaʋu agboɖewo dzi to www.dallasairways.org dzi hena ŋkɔŋɔŋlɔ he eɖoɖo deamedzi bubuawo hã le afi ma yi ke wo ŋutɔ nate ŋu atsi afãa eke ne hiã dzeƒe alo mlɔƒe hã woƒe hatsotsoawo kple woƒe ɖoɖoawo hã le afi ma yina tsi afãa ke ne nya zɔ ɖe ɖoɖo yawo dzi vɔ koa edzeƒe alo hotelawo ŋutɔ gbugbɔ gatsi aka kple to email dzi hena ɖoɖo susueawo wɔwɔ enye mekpɔ wu dzeɖoɖo ya kple fo Lawrence Dagadu hafi Davi Mawusi ƒe kaƒoƒo hã ge ɖe me rrrr kple babia ya be nyateƒe wònye be ne nya ŋlɔ ŋkɔ hene vava ko ke dze ne ŋdi ŋuɖuɖu fema hea afi ma ɖe me be makɔe ɣla mi hafi he nyateƒe tututue wònye eyi dadia nya do le kevia me koa kema na ne mia katã mianya be miado bibibibibibibibi hena ŋkɔŋɔŋlɔ kaba he emi nane ma ɖe nyateƒe ŋtɔntɔntɔntɔntɔ agblɔ ne mi vɔvɔmanɔmetɔe be ŋlɔ ŋkɔ kaba o eŋlɔe susua o ne nya kɔmedzrodzeƒea koa ŋdiŋuɖuɖu femaxea li no fãa eke nya nyui bubu yi ke gale amedzrodzeƒea ŋu hã nye ne va ate ŋu amlɔ anyi fãa va ɖo dzodzo yi hafi na yi fa heƒe la emiatɔ ʋeawo emi va ne miaɖu ƒe ame sia na zã le atsyɔ̃ɖoɖo mabɔmabɔ vovovoawo me he akpe na mi Yahweh mi kona pagama to mi tramoro. Yahweh mi kona pagama to mi tramoro. Lelele mi tramoro. Lelele. Yo, akpe míaƒe gaza ke míga nu ƒo tso míaƒe eʋegbeŋɔŋɔ dzesiwo ŋu. Míaƒe eʋegbeŋɔŋɔ dzesiwo alo míaƒe enya ŋɔŋɔ dzesiwo ke míezãna le míaƒe ʋegbe enyawo tutu ɖo me. Ke míagayi dzi agakpɔ ŋɔŋlɔ dzesi yi ke míagate ƒoƒu kple a. Mígblɔ do ŋgɔ be míkɔ míaƒe ŋɔŋlɔ dzesiwo kɔ le akpe kɔ le míaƒe enyawo tu ɖo. Akpe ke ŋɔŋlɔ dzesi ke míagalé ŋku ɖo ye nye ɖ kple a. Ta ne míkɔ ɖ kɔ kpe ɖe a ŋua míakpɔ enya be ɖa abe míaƒe taɖa eɖa ke ɖe míaƒe ta míaƒe ɖa yi ke kpɔ le nɔnɔmetata me mí le kple be míaɖa nu, míaɖa akple, míaɖa mɔlu, míaƒe nuɖaɖawo kple míaƒe taɖa akpe. Míagakpɔ ŋɔŋlɔ dzesi bubu yi ke ŋu míagalé ŋku ɖo nye ta ne míkpɔ fua, ne míkɔ a kɔ kpe ɖe ŋua míakpɔ nya be fa. Ta ne míkpɔ nɔnɔmetata gbãtɔa míakpɔ be amia ele ede fa. Efa ede, efa de, efa de be yeakɔ ƒo detsi. Ke ne míkpɔ ŋutsuvia hã míakpɔ be ŋutsuvia ele avi fa. Ta fa ma mída gbɔbɔbɔ ɖe eyawo tame. Gbãtɔa gbɔbɔbɔ mele wo tame o. Ke ne míkpɔ nɔnɔmetata bubu tsã míakpɔ be ame ɖe ele fafa ne nɔvie. Míakpɔ be ŋutsua ɖeka le awu yibɔ me, ɖeka le awu ʋe me. Ta yi ke le awu ʋea mea ele fafa na nɔvia ke le awu yibɔ me. Akpe ke ŋɔŋlɔ dzesi bubu yi ke ŋu míagalé ŋku ɖoa ok le fa ke mea míagakpɔ fa yi ke nye etsi fafe alo enuwo fa. Efia be míde míaƒe nufamɔ me wòfa.
ta efa miagale ŋku ɖe ya tse. Daniel mraku geɖe me na mi. Oh, ok. D'accord. Comme vous avez vu sur l'écran, on a l'alphabet D et A. D et A se prononce da. Da. Da peut se dire les cheveux. Da. Et préparer, comme vous voyez la dame qui est en train de préparer. Et ça peut aussi, si on ajoute 2 A, da, toujours. Donc, on a F-A, F-A, fa. F-A, fa. Et fa peut se... Fa peut être pleuré ou froid. C'est froid. Et puis, mélanger, donc fa, pleurer, fa, froid. Une chose est très froide, donc on peut dire fa. Fa, ça veut dire que c'est froid. Et mélanger aussi. Donc c'est ça. Merci. Merci David Café. Akpe, David Café, mon favor. Ok. Comme vous le voyez sur l'écran, on a F-A, fa. Fa. Favi, pleurer. Fa. Avis, pleurer. On doit ajouter avis pour que ça ait le sens de pleurer. Donc, fa. Fa. Avis, favi, pleurer. Fa, c'est froid. Une chose est froide, on dit fa, c'est froid. Fa. Yeah. Pleurer, froid. C'est ça, on utilise fa pour dire ces mots-là. Merci beaucoup. Yo, Akpe, merci beaucoup. Mama Vero, Miracle Elia. Hello, Mali. Okay, so okay, no problem. Yo, okay, Howie. So basically, we were going through what was done the previous 2 weeks. So this is just a revision. So they are looking at a few combinations of the alphabet with, so basically looking at A or A as in ever, with some of the consonants. So for example, de. So it's like D with an extended tail. So that plus A, it's da, which is hair. And it can also reference cooking. So you see the woman cooking in that big pot. So that is how da is used in this context. And then depending on how you construct a sentence, because it was mentioned earlier that Ewe is a tonal language. So we use a lot of tonation. So depending on how you pronounce something, the meaning of that thing could actually vary. It could be a different thing that you're saying. So as you see here, we have the hen
there with an egg. So a laying egg is also called da. So you say that koklo la da azi, or the hen has laid an egg. And then also you can see the knife there. So sharpening is also an act which is called da. So you can say that the knife is sharp. Helada nto. That means the knife is very sharp. And then here you can see that the woman is mashing something, right? So mashing is also called fa. So mash, fa, right? And you can see the kid there crying as well. So that's also fa. So fa avi, cry, fa avi. And then here you can also see the man sitting down and the man there. So the one sitting down is crying, and the man wearing the white shirt standing by him is consoling him. So the man who is crying, avifam. So you know that we add to really denote continuous action, right? So avifam, right? So the man in the black outfit, avifam, is crying. So that's all there is. So let me hand over to the Nufialas, or the teachers, Davi, Kafi, Ble, Efo, Nukunu. And yeah, Nukunu means wonders. So Kafi is praise. So it's a praiseworthy wonder that they are teaching us this. Yo, Akpe. Yo, akpe miaga ɖe edzi. Ke míaƒe ŋɔŋɔdze si ke ŋu míagalé ŋku ɖo ya nye ho kple a. Ta ne míekɔ a kɔ kpe ɖe ƒo ŋua, míakpɔ nya be fa. Ta ne míekpɔ nɔnɔmetata míakpɔ be míafoa ele azi ƒa. Ta ekɔ azia kɔ de edome aku ke kɔ ƒo ɖe edzi ya mígblɔ be woƒa nu ƒa. Alo bli, woƒa bli, woƒa zi, woƒa ne, woƒa te. Nu míwo katã míƒana wo. Ne mígakpɔ míaƒe ƒa kea, ekea ne mílé ŋku ɖe ablɔɖegbeɖiɖi ke nye a ŋua, exɔ ŋɔtime gbeɖɔɖɔ. Ta ne mílé ŋku ɖe míaƒe aɖiba ŋua, míagblɔ be aɖiba eƒã. Aɖiba ƒã. Efia be meɖi bɔbɔ alo meɖi akpa o, mele gbogbo tsɔ, ele vedome si. Ta míagblɔ be aɖiba eƒã. Aɖiba ƒã. Ne mígakpɔ nɔnɔmetata evelia, mígblɔ be ne míɖe míaƒe dzonu abe mído dzonuwo, mído míaƒe dzonuwo ƒoƒoɖi alo eɖilia, ne be míakpa le alo míanye alo míakɔea, nya ke mízãnɛ ya nye ƒã. Woƒã dzonuwo. Be míaɖe ɖi ɖe míaƒe dzonuwo ŋua, mígblɔ be woƒã dzonuwo alo woƒã dzonuwo. Ke ne míkpɔ lé ŋku ɖe míaƒe nɔnɔmetata etɔ̃lia ŋua, míakpɔ elã alo akpa, nudonui yi ke le míaƒe gagba me. Ya tsɛ nye tɔmelãwo dometɔ ɖeka yi ke míkɔ ɖana míaƒe nuɖuɖuwo. Woyɔnɛ be ƒã.
Bemia eji. Bode kwa na mele mi akwa nkosa mi le nuku mcho University of Education Winneba evogbenu sronfe nkwanyenye da Africa Free ke nye velia nkwanye afo nukunu. Le nkudu a miaƒe ŋɔŋɔdzesi ke ŋu miagale nkudu a ke nye g kple a. Ta ne mikɔ a kɔ kpe ɖe g ŋua miakpɔ enya abe ga, ga, ga. Ta le gago mea migblɔ be gbeɖɔɖɔa ya die vovototo miaƒe enyawo me le vegbe me. Gbeɖɔɖɔa edie vovototo miaƒe nyawo me le vegbe me. Ta ne mikpɔ ga, miakpɔ ega yi ke mikɔ ƒle nu, miakpɔ ega yi ke mikɔ ƒle nu, miakpɔ agbalẽtɔ kple gaviga hã ya nye ga yi ke mikɔ ƒle nu, mikɔ ƒle miaƒe enuwo. Ke nɔnɔmetata velia tsɛ gale nu ƒo tso ga ke ŋu, ya yi ke mexɔ gbeɖɔɖɔ ɖeke o. Mexɔ gbeɖɔɖɔ ɖeke o. Enye gbeɖɔɖɔ yi ke le tame, gbeɖɔɖɔ yi ke le tame nye gbɔbɔbɔ ƒe gbeɖɔɖɔ. Ga, gakpo alo miagblɔ be gakpo. Ta miagblɔ miyɔ ya tsɛ be ga, ya tsɛ nye nu yi ke mikɔ tuna miaƒe xɔwo. Vevietɔ mikɔ tua miaƒe xɔ ne mi le exɔ tu mizãna gakpo, ya koe nye ga. Vovototovi ke mi le miaƒe egawo dome mi, eke mikɔ ƒle nu kple eke mikɔ tua miaƒe xɔ alo kɔ wɔ miaƒe nu bubuwoa, vovototovi ke mi le wo dome mi. Akpe. Yeah, akpe miese nui miaƒe nufialawo gblɔ. Ale be woƒo ŋu tso fa ŋu. So they talked about fa. You see the F with an extended tail there, plus A. So to call that, you say fa, fa, fa. And basically, as you can see there, you see that you have the person there trying to sow some seeds. So sowing, to sow something, to sow a seed. Sowing is fa, fa. And you can see the action there. And on the right hand side, you can see the gentleman there is doing the same thing. It's actually sowing. So fa. So you say fa, 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 like the way that my mouth is indicating fa. That is the action there. So sowing, you've learned a word today, sowing, fa. Then you see a few other items here. So the teachers were saying that if you look in the uppermost left corner, you see the pawpaw there. You see the pawpaw, and you can see that is actually getting ripened. So the ripening action, it's called fan, fan, fan. So there is some sort of nasal way to say this, fan, 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 right? And then also you see the fish there to the right, and that fish is also called fan, fan, fan. So there is some nasal aspect to this, fan, fan, something of that sort. And then they also talked about
G plus A. So G is G, G, G. And A. So in A in a way is A. So it sounds Ga. So for Ga, if you say Ga, then you are referring to money. You are referring to money. You can also, Ga can also refer to metals. Metals. So those are the various uses of this Ga and A. So these are just some examples. So you can see there are a couple of coins there. You can see the paper notes there, all those money, Ga. And Ga can also be used to denote metals, right? So depending on the context, just like any language, depending on the context in which you are using this particular word, it will denote what particular meaning you are trying to get. All right, so maybe now we can go to the French. So let me go back to, okay. Merci. All right, Merci. Madame Francette. Merci. Comme vous le voyez sur l'écran, on a l'alphabet F. Cet alphabet-là ne se trouve pas dans notre alphabet, l'alphabet français. C'est seulement en hébreu qu'on a ce F avec la queue. Donc, ça se prononce F, F. Et si on ajoute A, c'est F, 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 F. Donc, quand vous attendez F, ça peut signifier semer. Comme vous voyez un monsieur qui est en train de semer, qui est en train de semer dans son jardin ou bien au champ. Donc, semer, point. Par la suite, on a point. Point peut se dire mûrir. Quand sur l'écran, ils ont montré la papaye qui commence par être mûre. Donc, pour dire que la papaye n'est pas complètement mûre, on dit point, point, point. Et donc, vous comprenez déjà, la papaye commence à être mûre. Sur l'écran aussi, on voit le poisson. Le poisson, ce type de poisson s'appelle pain. Pain. Donc, si vous attendez pain, le point là a un sens dans une phrase. Vous allez prêter attention beaucoup pour savoir si on parle du poisson pain ou bien de semer ou bien la papaye est en train de mûrir. Donc, par la suite, on a le G et A. G, A, G, A, G, A, Ga, Ga. Ga peut être l'argent. L'argent en papier ou en pièces. Tout confondu, Ga, c'est argent. Ga peut être aussi métaux. Les métaux lourds, on les appelle Ga. Ou bien matière en fer, tout ça là, les métaux composés, c'est Ga. Merci beaucoup, merci. Avec Afri, Merci beaucoup, madame. Madame. Ok. Yo, kene mi gale ŋku ɖe miaƒe G kple A keŋua, miakpɔ gã yi ke xɔ ŋɔtime gbeɖɔɖɔ. Mida ŋɔtime ƒe gbeɖɔɖɔ ɖe ablɔɖegbeɖiɖi A tame yi ke mikpɔ nya be gã. Gã. Ta ne mikpɔ nɔnɔmetata gbãtɔa, efia be amie nɔ dɔ lé alo afɔ nɔve yi ke metɔ nɔ zɔzɔ ɖe eƒe afɔ eveawo katã ŋuti o, gake to dɔyɔyɔ me alo to Mawu ƒe amenuveve mea,
Eɣaya alo ekpɔ dɔyɔta megale eƒe ekpoa zã o ta efia be míagblɔ be ewɔ nuka egã tso dɔléle ƒe asi me. Egã tso dɔléle ƒe asi me. Efia be edo le dɔléle ƒe asi me. Ta mízã ʋegbe nye be gã. Ke ne míkpɔ nɔnɔmetata evelia míakpɔ atiglinyi. Ne mílé ŋku ɖe atiglinyiawo ŋua, míakpɔ be tukui aɖe le eɖe tsɛ ke akplɔ ɖa eƒe gãtɔ tsɛ le ta eke lolo wu le wo dome nye mígblɔ be atiglinyia ele gã ɖe ta egã gã. Atiglinyi gã la alo atiglinyi gã ma. Atiglinyi gã ma ta míakpɔ be gã alo gãtɔ kple amiegã tso dɔléle ƒe asi me. Akpe. Míagalé ŋku ɖe míaƒe ŋɔŋlɔdzesi yi ke nye ta ne míkɔ míaƒe a kɔ kpe ɖe ŋua, míakpɔ nya be ɣa. Mígblɔ be nya ɖeke mele mía sɔ gake ŋutsɔ ame ɖe ɖo ŋku dzi ne mí be ɣa alo ha. Ɣa nye be ne míɖe akple vɔa míɣe le míaƒe eze me kɔna ɖe agba me. Ta ne míɣa akplea tso míaƒe ze mea, míkɔnɛ ɖe me ta mígblɔ be enya ɖeke mele mía si le ʋegbe me ke míakpɔ be ɣa. Enya ɖeke mele mía si le ʋegbe me míate gbe ɖe edzi alo aɖo kpe edzi be enya ke le mía si le eʋegbe me haɖeke o. Akpe. Yewo ke efi mígase míaƒe nusɔsrɔ̃ evelia tsɛ ɖo ne biabia alo ne nya ɖe le ame ɖe sia atɔ de ɖe míaƒe edzeɖoƒe ne mí be mía katã míase alo míasrɔ̃ nu tso eme. Míle nu ƒo tso University of Education Winneba Edzimako campus eʋegbe nusrɔ̃ƒe. Akpe. Yo, Akpe Nami, Nufiala. So basically, they were continuing from where we stopped. So we stopped at the money, right? So now we are continuing, and they continued and said that there is a nasal A. So A with a tilde at the top. So you have and they just said that if you combine that G with that you get ga. So that can describe a couple of things. So if someone is healed, that person can be said to ga ama ega. The person is healed. Ga. Now, if you take the elephants, the set of the three elephants at the right, you see that we have one that is huge. That's humongous. So that one, we can say that elegant. So that means that it's big, right? It's huge, right? Unimaginably huge. Gan, right? So that's the way to use gan here in this context. Those are examples. And then they continue that for this year. This is like an X with an extended O at the bottom there. Like an X with a pot, basically. And what is, so it's like a truncated hourglass, right? You can see that, so what we're saying that there is no word combination that makes this. So this and A. However, they mentioned that they were reminded that there is something. So, for example, when you cook, the bottom
as you take it out, right? Is that what you were saying? Right. That is an action that could be described with this word. But it's not very common. I mean, that's what they were saying. Dr. Onyo, Yeah. Maku, le, eke gwa manye, eke pe nyagbo mino migble cho ra, ikenye h tong, aha, ta mi Okay. egbo nya mi ba wo correction, mi gbe ne ba wo, manye film ya, okay, akpe. Okay. Yeah. So it means that we stand by that. So there is nothing that you can make with this, right? With this combination as shown here. So it still stands that there's no word that exists with this combination. Yeah. Maybe it might come in the future if the wordsmiths combine something for something. So nu means the end. So this is the end of the lesson. And Biabiadelia, are there any questions? And they mentioned that they are from the University of Education, Winneba, Department of Early Education. Thank you, Akpel. So now let's hand over to our French expert, so Madame Francais. Merci bien. Yeah. On vient de voir le mot GA avec l'accent sur A. Et tout ça là pour signifier que le gars est grand. Il y a une différence entre les deux mots. GA avec accent veut dire grand, grand ou guéri. Comme vous le voyez sur l'écran, il y a un monsieur qui est debout avec des crochets, qui a les mains en l'air pour signifier qu'il est guéri. Donc, on dit le monsieur gant, est gant, mais veut dire il est guéri. Gant, il est guéri. Par la suite, vous voyez les éléphants, 3 éléphants qui sont là-bas. Et le plus géant, le plus grand, on peut utiliser le mot grand pour dire qu'il y a un qui est plus géant et qui est plus grand que les deux éléphants. Donc, grand, on utilise grand pour parler de quelque chose qui est géant ou grand. Par la suite, on a avec A, et selon nos enseignants, il n'y a pas de mot enlevé avec cette combinaison de R et A. Il n'y en a pas de mot. Et cet alphabet-là n'existe pas parmi les alphabets français. C'est seulement enlevé. On a cette lettre-là. Mais avec combinaison et A, il n'y a pas de mot spécifique. Mais si quelqu'un connaît, il peut toutefois nous enseigner ce mot-là. Et vous savez, nous sommes là pour apprendre. Vous écoutez les enseignants de l'université de l'UNIBA, spécifiquement du département EB. Merci beaucoup. Et voici, nous sommes à la fin de notre étude aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Merci bien. Merci beaucoup, madame. A fait the lesson. Is that correct? Yeah, bien, Delia. Si vous avez des questions,
Nous sommes à l'écoute, merci. Bien, question. Merci. Akbenami, merci Question. beaucoup. Question. Question. Merci Merci. beaucoup. Question, merci beaucoup. Merci beaucoup, yeah. Yo, akpe, ke egba mi se miaƒe nusɔsrɔ̃ ɖe efi ke ne babia ɖe lia ame ɖe ate ŋu abia ne míawoe míalé ŋku ɖe alo ne nye nya ɖe le ame ɖe si be yeakɔ kɔ kpea ate ŋu akɔe kɔ da ɖe míaƒe dzeɖoƒee ne mí. Ke egba mi srɔ̃ ŋu tso míaƒe ŋɔŋɔdzesiwo kpekpe ɖe míaƒe ablɔɖegbeɖeɖi ke nye A ŋu. Mi srɔ̃ ŋu tso míaƒe ŋɔŋɔdzesiwo ŋu. Míkɔ A kɔ kpe ɖe míaƒe ŋɔŋɔdzesi ke nye xaxagbeɖiɖitɔwo ŋu ke míkɔ tu míaƒe enyawo ɖo. Míkpɔ nya ɖewo abe ga, ka, fa, fa. Yawoe nye enya ko ŋu mílé ŋku ɖe egbe. Ta ne nya ɖe le ame ɖe si be yeabia, ne de ɖe míaƒe dzeɖoƒee ne mí, ne míalé ŋku ɖe eŋu. Akpe ne mi. Dr. Wanyo. Oh, Akpe, thank you. Thank you all for tuning in tonight or this afternoon or wherever you are to watch the lesson. So today's lesson was a repetition of the previous two lessons that you had. So the teachers basically combined the previous two lessons because of demand. Folks have asked for it, so we decided to do that. They decided to dedicate that time to go through this again as a way of forming two word combinations. So that's what they did. So thank you, Akpe. And if there are any comments, please comment, like, and share. And also, if you haven't subscribed, please subscribe so that anytime we have a program, you will be automatically informed. That's the beauty of the internet and YouTube. Yeah. Okay. Madame Français. Merci. On vient de combiner deux études qu'on avait fait 2 semaines passées et des gens demandaient qu'on répète ces études-là et c'est ce qu'on vient de faire. Nous croyons que vous avez pris bonne note et que vous pouvez faire des phrases en éveil et ensemble nous allons aller jusqu'au bout pour valoriser notre langue éveil. Merci beaucoup. Si vous avez toujours des questions, des commentaires, n'hésitez pas et nous sommes là pour apprendre. Et puis, on se voit la prochaine fois. Merci bien. Et likez et partagez. Subscribe. Merci. 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 So subscribe is subscribing in French. Subscribe is subscribe in French. Inscrivez-vous. Inscrivez pour vous. Inscrivez is to write, right? Okay, yes. Okay. But like is like you said like on the social media, on the like is like you said. Like is aimer et partager. Oh, I see. Yeah. I want to make them laugh a little bit. That's why I say like partager or like okay. Yeah. Okay. Aimer et partager. Merci, madame. Madame Enyo, merci beaucoup. David Kafui, Claire and Efo Nukunu from the University of Education, Winnipeg. Thank you both. We appreciate you. And we have Dab or Mama Vero who is here. She's occupied a bit, so she was here in the beginning. So we want to thank all of you for tuning
tonight, and we look forward to seeing you again. Once again, as they said, like it, me, like it, Amen. subscribe. My French is rotten, so please excuse me. Yeah. Thanks again. Yeah, I'm learning some French, so that's good. I'm glad. So thank you all. Thank We'll you. see you again. So have a blessed week. And as we always mention, our programs they start on Fridays with African Jazz Panorama. Then we go to Saturday morning health show by Miss Dell, and that is Ndavi Sarah. Those are great shows for your health. And then we go to Siena Central by F4 Steve and Da Empress. And then from there we go to Dunenyo Bobobo, which is a collaboration between Siena Media and Top Media Ghana. Then from there we come to our show, which is Shro Evegbe. And then on Sunday we have a show which is on African culture. So it's African culture by who presents the show every Sunday. So there's a show tomorrow. So please tune in and listen to Da Nicole tomorrow. So thank you all and have a good night. Yo. Rekonyarela miashia miagboa Davi Kafi Efonukunu Da Nyo Da Mama Vero anything. Dokome mi ade akpena mi bele ke mi webe ekpe penu fafiache ega iji akpe to we ke mi na mo pone me va gaga mi ga to eko mi sno va ime ega webe mi ache mi ga sonu bubu ocho eme akpe Yo. Akpena mia toju no la kata wawe le doji lo akpena wini bato ha akpena fo yi o kata awona do nya ba yi o gbegbe o telefona mi alors c'est si akpe Amen. yeah. Yo, ke yema miaga adogo. Ao migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Novio migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo 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 Migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao vlo novio Migrena satana ba ao vlo Ao migrena bosanu ba ao vlo novio Migrena satana ba ao vlo 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 Migrena bosanu ba ao vlo novio Migrena satana ba ao vlo Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao vlo novio